Okay, FM 101.7. Yanko Dwaso na Dwaso Youth Association chairman. Yene no enkodi enkombo. Dwaso no ofawa wuwuram kakra na kyese asante agim Dwaso na make you. Na ukọ bogu mko diufuo bi ho na nye fu ketwa. Ena me maami gifti ohine kunadu na me call tabla no ye MP na mba ho pa na mdi na chi campaign me maame pa ye nyina ekọ SD na ho ena na obo nipa ewo ho ma na nsen wayi mi ama sese anya hwe obo so firi kuro num na ya wo se firi kuro num opambo na obo nipa nya de ni ba twiko o kontanse wo se na kontanse no wo oho ma akọkọ no na obo nipa eye Dwaso na bọkọ de Yami adumo na mo so yesu yam bọkọ pa woye na de eda nie Asante Achim residents expose MCE over Galamsey na teze yesi mose mo MCE na wo Dwaso no say woye honorable Gala eno krepa Ngo di kura want you like say honorable Gala no atwe ni adai ana asem bi na mo de to no so enya asem bi na ye de to no so asem no kura do uko Asante Achim banka amantia eni mro na mu a youth organizer no ana MCE kese ensu a ewo ho ma se ni nyina ade ananado ebra se Galamsey yenyae no ono de oni youth organizer ana omugusu na omoye buso obi a wo Asante Achim anafo edema bebre ekoso ewo ho no bra entwaye enti yesre se MC osisanagen na omampani na nado na ni suadi hunu na opese obra Galamsey no atimi atumpon na akoyie edema bebre ewo na meba wo bi so ka se munyi ni se ebi asesei nipa ye babi yi wo mfoforo ebi a reappointment kora beba eno ma hye dade asem bi tu no so nti se wo twa ho adanse pa adanse ne sei ana me ka kire no se we die me tiri nya sa ye nyina ye busia ba akumu emma ye nyina MPP4 what you say but the president of Ghana Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo wasi obra na ekoso no say emma no nipa bibiri kasetia eje yade a ha yen bibiri eso nam se ono da seke Asante Achim ono na eda no na obi enka no binkun anan difa nti ana wo mugusu a wo mu twisa anamo no wo de wo pa afre obi omro na banka amantia na hwe ensu a ewo ho no suma na se mo amomra na mo fa mo ani emehwe asemo a eni adanse no etwa ho bi na yede aye adanse so what you say enti mo pa mo suma na se de ye kan mo nyini ya mo amomra se pipa mu nye me na me de ba pipa mu ana me boa yede wa Asante Achim di niema ekoso nyina no yenim edema bebre ekoso a ha adwene bebre MC wa niema bebre wa Asante Achim na afo a emoa ema empuntu ema edini sen ebra year 2016 abano ye papa MC Alexander Frimpong na wo amanoni ye wie na ye papa Nana-Addo ede ne ba se o me MC emayen ye enmonyam hye enti president kasa obia entimi enka bi crew believe say edan a na o president ba ko no ko ye no foko timu a obey innovation kan isika 3 billion and odi innovation 3 billion cedis unim ebra ye ko primacy no honorable Alexandra Okincho ewo presi church na police station no ba ko ewo ye wie ye suspend almost suspend nipa 41 ye ko MC ho ne ko kasa say ye primacy na wie they say be ko general election e nipa 41 no o suspend nipa 41 a o ya suspend why the suspend nipa 41 party executive but
MC na ye president de tie tu anamo ko se de be ya ye betimi anya ahoden na election yetimi akowini uhwe nyema ye tu aba na sisi ya areho and this for munya 21000 e watanja atim south da wo de correct kosu ye mitimi na machesi correct kosu neve eti sempanifo ahwe na omo anka ho bibi na omo antinofo na wa asista ni suban na se saa na empanifo ebe mana aye saa dia wa we ya ye si fom na no ebi de sia mumusa MC se woni no former MPs omuntam etisen empanifo se uni pani adue ba pani a wabedi MP eko wona bo kranche na wona bo gift woni kuradu mumusa no mumfra na mumusa se woni omuntam etisen ono omuntam enye kama etu asami amikan Adom FM omo reportui sabre no ana ja chew pani adi nyina nti enam se ye mpese bisi entuma go hata bonti nti no ye brebra so ba se de nyama egusu a ekoso no hadwen me ne uka sai edipa dia na ba ko a omo suspend omo ye sheda ni MC ko tena ase ebe to ne ye yi band no efiri omo so le party ni pe mpuntuo ana se tese ye san ye kire eju oyene enyama bebre ewo ho a ekoso a emwa eti muhwe na empanifo dia ba radio su no na so mo dia ba pita mu a mo bu se ho asem enu kwa tudo eti dwumadie bi ana se dia mo ya efa ho a ebe bi empanifo hwe na omunye emfa ho anya sa na se ekoso a di si for me na no bi de si asante atim south ade obi aka se omo se sabiu ye de akukọ kura be gina ho a MPP ye beto ama no but ni pasisa kwasia de so on sisa na adwene eti omo se re omu yi eniema yi ese nipa biana ba queen omo ne omo abusuafo ye ya na ye fight ya say oh party ne ye party abusuasem de so still mbani boy aya so brache especially MC ye ko ne woni ne ko kasa ya wanchi ejo yin mo frɛ me a me so nia me wo eka no gala no a ewo pipa mu ne de no kure turudu say ekoso amanchia emro nam ene nia ekeka ho da mo asiri break Mesum da se pa na se no se MC president enyinu a na ho na mode na eba oh media mi no bia me de no eba media me da se enu awo na minua no obia ye de ne bebe bia ye de no ye ne be ye adwuma enye ne yi MC president ele yi MC media ni choice bia me da se no wo minua bebe bia ebe no na ye ne adwuma no ni pa kro no so ye de ne ba that's all no fi ya so bra kire na itulufo na ontia president ye ne beka no no so wasesa no de nipa obi chi president ene omanfo a omukabia ye tie no na ye di ntakro no aba ene ye medase na no boni pa yo medase me chia mo tiefo nyina so ejo so na oboni pa eye Dwaso Youth Association chairman ena ye ne na atwen ko wo se omo MC no obonoma wadane honorable gala ene wo tu ade ise yi a Okay FM 101.7